Mercedes Sprinter 312, пробег 281 миң, жылы 96. Германиядан алынып келинген, баасы $8.000, телефон номери 0705 31 51 78. Mercedes 313, пробег оригинал, жылы 2006, объем 2.2, расход 8.10. Телефон номери 0706 36 96 01. Баасы $9.500. Mercedes Sprinter 316, пробег 210 миң, Германиядан алынып келинген Sprinter, жылы 2000, объем 2.7, расход 8.10. Телефон номери 0559 05 19 17 0705 91 77 27. Sprinter 312, турбо дизель, Швейцариядан алынып келинген экен бул машина, пробег 227 миң, коробка механика, жылы 98, объем 3, расход 8.10. Телефон номери 0555 315 178 0772 352 342. Mercedes Sprinter, жылы 2003, коробка механика, объем 2.2, баасы $9300, телефон номери 0702 93 58 93 0771 93 58 93. Mercedes Sprinter 315, жылы 2007, автомат коробка, объем 2.2, расход 10. Баасы келишим түрдө
Телефон номери 0550 19 74 04 0700 19 40 70. Volkswagen Venta, объем 1.8, баасы $1800, жылы 92 жылы чыккан. Расход 810. Коробка механика. Телефон номери 0707 40 50 81. Mazda 626, жылы 94, пробег оригинал, коробка механика. Объем 1.8, расход 6.7. Баасы 145 000 сом, телефон номери 0702 22 57 57. Audi S4, жылы 91, коробка механика. Объем 2.3, расход 10-11, баасы 190 000 сом. Телефон номери 0700 02 20 51. Passat B3, жылы 90, коробка механика, объем 1.8 моно. Баасы 160 000 сом. Телефон номери 0700 19 04 81. Hyundai Sonata, жылы 98, коробка автомат, объем 2. Баасы келишим түрдө, телефон номери 0709 15 70 80.
Nissan X-Trail, жылы 2003, пробег оригинал. Коробка механика, объем 2, расход 811. Баасы $5800. Телефон номери 0707 53 38 15. Toyota Corolla Versa, жылы 2008, пробег 280, объем 22, расход 67. Баасы келишим түрдө, телефон номери 0551 71 57 15. Nissan Primera, пробег оригинал, жылы 2003, коробка механика, объем 18, расход 78. Баасы $3500. Телефон номери 0703 38 36 58. Toyota RAV4, жылы 2001, объем 2, расход 811. Баасы $6600. Телефон номери 0559 65 65 05 0707 50 20 22. Nissan Teana, жылы 2006, коробка автомат, объем 2.3, расход 812. Баасы $3700. Телефон номери 0500 08 08 50. Toyota Camry, жылы 2008, объем 2.4. Кыргызстанда жүрө элек бул машина. Машинанын баасын жазып калтырбаптыр. Ушул номер аркылуу чалып билсеңиздер болот. 0555 25 26 26. Daihatsu Kore, жылы 2003, пробег оригинал. Коробка механика, объем 1, расход 4555. Баасы 120 000 сом. Каалоочулар болсо телефон номерине чалып байланышсаңыздар болот. 0700 37 40 77.
Mini Cooper жылы 2003, коробка механика, объем 1.6. Баасы $4300, телефон номери 0550 77 31 99. Daihatsu Cuore жылы 2007, объем 1, расход 5.6. Баасы $3400, телефон номери 0772 30 01 69. 0705 30 01 69. Mini Cooper жылы 2002, баасы $6200, телефон номери 0555 41 47 58. Opel Agila, пробег 170 000, жылы 2004, коробка механика, объем 1, расход 6.7. Баасы $3200, телефон номери 0550 85 09 27. Golf 3 жылы 93, объем 1.6, расход 5.6. Телефон номери 0557 77 19 79. Мына бул жерде Golf 3-ни өзгөчө кылып жасаган экен. Жылы 93, объем 1.8. Коробка автомат. Баасы 160 000 сом. Телефон номерлерине чалып байланышсаңыздар болот. 0705 32 23 91, 0553 32 23 21. Golf 3 жылы 92, объем 1.8 моно, расход 6.7. Телефон номери 0701 88 66 01. Volkswagen Golf 3 жылы 95, пробег 1234.
коробка механика, объем 1.8, расход 8. Баасы $2100. Телефон номери 0509 00 13 91. Golf 3 жылы 92, объем 1.8 моно, расход 6.7. Баасы келишим түрдө, телефон номери 0703 00 34 15. Golf 3 жылы 92, пробег оригинал, коробка автомат, объем 2, расход 7.9. Баасы 160 000 сом. Телефон номери 0508 90 00 08. Портер пробег 267 000, жылы 2003, коробка механика, объем 2.6, расход 8.9. Телефон номери 0709 73 78 77. Баасы келишим түрдө. Портер пробег 247 000, жылы 2002, объем 2.6, расход 8.9, коробка механика, баасы $6500. Телефон номери 0773 02 13 61. Hyundai Porter 2, жылы 2015, расход 8.10. Баасы келишим түрдө, телефон номери 0708 55 17 56. Портер пробег оригинал, жылы 2003, коробка механика, объем 2.6, расход 8.10. Баасы келишим түрдө, телефон номери 0551 16 16 05.
Портер жылы 2003, пробег 248 000. Коробка механика, объем 2.6, расход 8.9. Баасы келишим түрдө, телефон номери 0773 02 13 61. Портер 1, пробег 198 071, жылы 2002, коробка механика. Баасы келишим түрдө, телефон номери 0501 15 10 81.